Hi, I'm Chef Rafi and welcome to my show. Maayong naga. Ako si Chef Rafi. Welcome sa akon palabas. Today's video will be filmed in English And Masbatenyo. Niyan na adlaw, maluto ako sa paborito ko na Pinoy na putahe, Lechon Paksiw. Today, we're going to cook Kermit the Frog's wife. Today, we're making Lechon Paksiw. Don't you just love Filipino food? If not, ching-ching. Kidili namon na uubos ang buo na lechon sinusad lang kaadlaw, hinihimo namon ini na Lechon Paksiw. These are the ingredients. Amin niyan mga sahog na kaipuhan. These are the ingredients you'll need. Chef Rafi never uses MSG. This is leftover lechon from yesterday. Today, we're gonna use coconut vinegar and Mang Tomas cooking sauce. Not Mang Tomas cooking sauce, redneck. Mahilig si Chef Rafi maggamit sin coconut vinegar. Ang Mang Tomas ang gagamiton ta kay masiram ini na liver sauce. You could also make your own liver sauce. Let's start cooking. Let's start cooking. Tunaan ta na magluto. Let's start cooking. First, we must cut up the lechon. Game over, Miss Piggy. Game over. Miss Piggy is all cut up, folks. Sorry, Kermit. Let's pound the garlic. This is an amazingly easy dish to cook. Stir fry the onions and garlic. Una, piprituhon ta ang sibuyas kag bawang na tinadtad. Nyan, piprituhon ni Chef Rafi ang baboy sin pira ka minuto kaupod ang buo na paminta. Pwede ka maggamit sin tubig o sabaw san baka para pakaladkadan sin hinay ang baboy. Tapos, idagdag ang coconut vinegar. Kag ibutang ang ricado. Kag idagdag ang brown na asukar sa sabaw. Pakaladkadan sa mahinay na kalayo sa sulod sin 10 minutos. Paghalos wala na sin sabaw, idagdag ang Mang Tomas. If you don't have Mang Tomas, you can always make your own sauce. Make it with onions, liver, vinegar, brown sugar, and breadcrumbs. I'll just use Mang Tomas. Mix it up very well. The smell is amazing. Pakaladkadan gihapon sin 10 minutos. Dagdagan sin asin kun kaipuhan. Put a little salt, but not too much. Pag nakita nyo ang iyo kataraki na nagkakaon sin Lechon Paksiw, kung nga ako na no kay wala ka mo imbitare. Handa na para kaunon. Kasiram sa mi. I can eat this every day. Unong paggamit sin tawyo. What an amazing taste. Ang delicious. Salamat sa pagkita sa akon palabas. Igwa akon bag-o na video kada semana sa chefrafi.com. If you don't subscribe to my channel, I'm gonna feed you to the lion. Subscribe. Chef Rafi, I dare say, Philippine cuisine is the best in the world. Keep those recipes coming.